kama hautafurahia na maisha haya, binti bigo tokenseye kama hukuweza kufurahia bagakatego gutake mwigu nabangi na mura onye to kwego kina binti byarorekanire igama tukaya byakirege byorore biyiga nayo nonye gwa kwirete nda ya nyoko nigwetebne bugo yataba ngai kwa bwana to kwiri. Na kama hautafanyiwa sherehe yako ya mwisho na heshima nonye gwa kwire tharari nda ya nyoko igonga kyo murande taita goteba abagakaba mwaro sirie bintu na abana bintu kubia tokire kongonta karie monyugwete takora boka pwe paranga na abana nkurigeria ngokwore mwegu mune buko yateba okoreki wegoki ufurahie, kwa sababu mahali ambapo unaenda morembe tokore tiki bagakaigwa balimo bwate metero chire mete ichire roche chiete kuchigoro motari go chualinga na abana igwa iyeri meke kari ngokumore igwa ama kweli na akorete ntoki naro takora boka pwe paro bige totero yange tokogoronga na abana muntu gwaji kugwicha imi isioro ringa nenchara ya muite imetere rochi chite igoro getando osibete negunie ngori kurare nebinte bibe koleta gasuguma na kukonya konye ngange biribiri okobe te bali mumanya te biribiri okobe ke biribiri chanza kose jirole. Kama hautafurahia ni heri ungekufa tumboni mwa mama yako nonye gwa kwirete nda ya nyoko igabana ko barosiri bintu kora kentuki kali lara vizuri fanguo vizuri wewe kaka bangi naba takunya kukumburo boro ngano boro mambi ngama gurubu sichi epandurwe yamo beke kona los chabatinye mambi namage nabereberie kongonta amen tako beke ibere gochie paranga koni ngochia kwamenya korosia katurungi giti kalika 19 nyamioro amabere no montori geti enseye amatukonga kiare na make. Biblia inasema vizuri kwamba furahia na wewe hata kama una chochote, jaribu kujiweka katika hali nzuri, jiweke katika hali ambayo iko sawa. Nataka nishukuru sana watoto wa mzee John kwa sababu wamefanya kazi nzuri kwa wazazi wao. Asomo waka John wamefanya kazi nzuri, wametunza pamuramura kule na nyoko na iso ntuntu babwati toko barafyu sasa. Linda nyoko nyoko kale moyo kora gentoki mulinde iso kale moyo kora gentoki. Hapo utapokea mibaraka. Kuna mibaraka utapokea unapoweka mkono kwa baba yako, kwa mama yako. Useme kana kwamba uko sawa. Bantu bara mogoki gasi Nairobi nyoko na masako ako tenya mama sakumi di chareli noraka gasi kaliaga ke kanyo konero batanga bati kakora gentoki boka nero kakuruchu nyakoro muchunione anduruone sinsirione mono na masako ako nyako tenye binaguma gutira igotuliri ichara ogo chiecho tigankorera pasi tiganagore kwatini abangina bagotire tiga wacha nionge hiyo abangina bagotire na bagaka kero bakwenda kibara uise kumanyobo kongba bwate bangina bagotire kwanya kwenda kibaronyo orengo ligesibire gesieri tokora boringa imana yangori ene yake aye tokubori ekyo igoko chi Nairobi echo ye story na akuru wewe umeweka story vizuri, choo yako ni ile ya ndani ya kukaa, lakini mama yako nyumbani umemchimbia ile ambaye anaketi. Wewe na yeye nani anastahili kwenda choo ya stool? Si ni mama? Kwa sababu wewe miguu yako utasimama mara moja.
Unajua wamama wanatambaa kule kwa joo, ndia ashikilie ukuta asimame tu wake hesabu andoko la gacho kalika kuikaransa kwa mubekera nari karansa ngai karansi umanye kunga nanje na ibuleti